has an aura of mystique. It has something mystical about it. Bueno, también la imagen que tienen ellos allá es de que el dinero está en los árboles. Typical image of Europe is kind of Western Europe image. Well, most of the Chinese people really worship for Europe. So for us, Europe is like the motherland. Es un modelo a seguir. If you want more money, you go to the States. But if you want more growth culturally, let's say, you come to Europe. Donde hay igualdad, donde hay fraternidad, donde existen los conceptos democráticos vigentes. En el sentido de que se conoce muchos europeos en las playas, por ejemplo, y en Colombia nadie hace topless y las chicas van medio desnudas, entonces tienen la idea de que hay gente muy descomplicada. Coming to live in Europe is like coming to heaven. Quando un immigrato arriva qua, secondo lui pensa che l'Europa è un Eldorado. You don't need to be worried that somebody will come to arrest you, to shoot at you, that you feel safe, you feel secure. And this is the feeling that people in my country miss. So basically, they see in Europe what they want to have. They see in Europe what they cannot have. Mon image de l'Europe, c'est déjà c'est l'évolution, parce que on apprend beaucoup de choses d'ici qu'on essaie de faire chez nous. Спомини имам на то како моја тета, она е била в Немчи par let in pol ko je prišla vedno vsako leto, je prenesla nam ful dobre stvari, pa tiste, ki jih nismo nikdar v življenju videli, in sam po sebi sam občutek, da greš v Evropo, a ne, tudi ni v Azijo ali pa ni v Latinsko Ameriko, samo v Evropo, a ne, je bilo wow, evo. Tutti, quando noi arriviamo in Brasile, tutto che viene da me dice così, mi porta in Italia con te, ho detto, ma guarda, non è così come tu pensa, perché tu vieni qua a casa mia e loro vedi come viveva prima, che era povera, che non aveva niente, adesso vieni a casa mia, vedi che ho una bella casa, che ho una bella macchina. Quand vous voyez quelqu'un qui vient de l'Europe avec un camion rempli de lits pour la famille, des mobylettes, des voitures et beaucoup de cadeaux de César, il construit des étages au pays, alors que moi, qui a un niveau du bac, je n'ai pas les moyens d'acheter un stylo. Donc, alors qu'eux, ils n'ont pas été à l'école, à chaque fois, ils nous disent que, mais Sissoko, avec ce niveau-là, vous pouvez faire quelque chose en France, en Europe. Donc ça nous incite même à abandonner les études, alors que c'est faux. C'est pas comme ça. Perché l'illusione, quando uno parte e dice, mi vita qua è così. Rifaccio la mia vita, è un fatto anche psicologico, ripartire da zero, non tutti hanno la forza. All the relation, family, all what they have made in their life, they have left in their country. Se cree que cuando sales del país pueden ser dos cosas, ¿no? O has venido a hacer la vida loca, o has venido a ganar mucho dinero. Y bueno, un poco de uno y un poco de otro, no? Però cambiando di vita, di nazione, di gente che le è andato, perché altra cosa è l'informazione che arriva là. Quando un immigrato scrive, sia la mamma, sia la moglie, sia la famiglia, o ritorna, nessuno dice che sta male, tutti stanno bene. J'étais pour le Brésil, mais bien joué la France. Et j'encourage à fond la France. Ça te fera un souvenir. Et